imyaka 50 y'ubudasa ku muziki wa Makanyaga Abdul. Subusa ku munsi wo kwibohora ku itariki enye z'ukwezi kwa karindwi 2023 tuzataramana na Makanyaga Abdul mu kwizihiza imyaka 50 amaze mu muziki. Udakera neza ntekereza uwo nikundira. Tuzaba kandi turi kumwe n'ibindi bihangange muri muzika nyarwanda harimo Mavenge Sude, Christopher, Muyango, Bushayija Pascal, Maria Yohana na Orchestre Impara. Iki gitaramo kizabera muri Romantic Garden ku Gisozi guhera saa 12 z'umugoroba. Imiryango izaba ifunguye. Kwinjira ni 10,000 hasanzwe, ni 15,000 muri VIP. Gura itike uyu munsi kuri wa eshatu akadomo noneho akadomo com ku nkunga ya